Sanibonani babukeli be TV onibungelelayo uye uProfessor CM Likhuleni inyanga muni inyanga kutikota inyanga kutwisisa. Hey, namhla sinenhlanhla ku TV siphethe inyanga phezulu kwenyanga bafowethu indoda engihloniphayo engathi ngelinye ilanga mangiqoqa naye efonini Obra KB noma behind the scene athi hey kanti prof yini inkinga ngila ejozini kaMHLABUYALINGANA uprofessor udokotela 2+2 uyafisa ukuthi akana inkinga nawe ningahlangana ngathi PHAKATHI kungaba iqebo elihle lelo ngani ngoba inyanga tiyakhombana tifelana umona tikhombana tiqakane tithukane tibitane yonke imhlolo dokotela uma ngimukela ngizizwa ngimkhulu namhla ngani ngoba MHLABUYALINGANA ngisenkangala yini esibangayi ngoba sonke sibize ebizweni elilodwa lokuthi siza abantu baba ngithanda ukukumukela ku TV ngithi asiye phambili awubingelele babukeli inkosi yami gogo logobile saluka sempondo vumavumana ovume ezizweni sadla sembethisi nomhlaba professor ngibonga kakhulu baba ngibonga kakhulu ukuthi sitholele lithuba lokuhlangana sigqugquzela ubuntu ebantwini kubalulekile ukuthi thina singabelaphi sibe ndawonye sibambane sithandane singadlali baba sihagane ngempela singadlali sikhohlisa abantu ngoba lento yokulapha unesiphiwo sakho nginesiphiwo sami uma kukhona ithambo enginalo noma igqolo engingenalo ngeke sishodelwe kanye kanye uyabona mfanele ngikuthinte mina hayibo awungizama ngethambo lesicathamia la bese uthi wena hayi nginalo lokuthi uliphushekile emthini kuyaphilisana kuyabanjisana sikhule kanjalo akukho impi ayikho emthini injalo baba wami asithi njengoba ngilapha nawo lapha kunesifo engeke ngisazi noma kunesithwalo engeke maybe ngikwazi ukusihlanganisa but masindawonye ngiyakwazi nami ukumreferela umuntu ngithi no man njengakudala umuntu uma bekahlula ibala bekakuthumela kugogo banibani athi hamba kugogo banibani udila ngebala mara namhlanje inyanga zanamhlanje azikwazi lokho uvele mawufika lapho uthi bengithi nyaka baba athi yeye ngaphinda uye lapho lo muntu akalungile umuntu manje isukake mina ukuthi how come kanti ngikhuluma omunye umuntu angisho baba uma kufika umuntu athi ngize ku professor baba umkhulu bengifuna into eso njengawe ngiyakwazi indoda engabuyele emuva iyaphambili kunjalo ngathi mkhulu ngithi angikwenzi lokho manje mkhulu ngangireferela kubantu angazi umuntu but namhla ngibonga ukuthi uNkulunkulu nalathi nitsoho TV ikwazile ukuthi sichumane and then masichumana kanje njengoba bhuti wami ungangilahla ngitete ngikutete noma kukubi noma kunjani sitetane nje makunenkinga abalandeli insizwa kithi le sohamba size sohlukanisa ukufa ezinishilo ngithi nohlezi nimbona nase channeleni yakhe nohlezi ningibona hayi phela manje ngikaMHLABUYALINGANA mangisuka emzini eminye yakhe indoda ebusisekile bafethu sihlezi ibusisekile nje ibusisekile le ndoda ngendlela eyisimanga and iyazithoba iziyehlisile akusilo ukuthi mawufika kuye uzoqala egedeni bakuseshe ukuthi uphethe ibhamu uphethe ini yini lento izele lana abathembi inyanga bafowethu ngisazongena kuleyo ngelinye la ngithi bafowethu angizanga ngasesho ngathola ama AK yangithuse egedini no ngivele ngangena nje ngene enyangeni ngamukela ngezandla ezimbili ngabulalelwa nenkomo abadoda hayi siyabonga sifuna lokho thina ukuthi asiphileni esisiza abantu vele ke professor mina ngikhuthaza ukuthi qhubeka abantu babatshele ukubaluleka kwedlozi emhlabeni baba ngicela ukukhulisa isizukulwane nesizukulwane sazi ukuthi idlozi libalulekile uma welapha ukuthi yonke into yakho ukuzizwe yaphambili ayixhumane nedlozi lakho ibalulekile kodwa mina ngiyoqhubeka mngani wami ngithi mina idlozi mabambezela uma idlozi liyacasula idlozi futhi liyadelela idlozi ulala ngishendini endlini ebhobokayo ngenxa yedlozi manje ke mina hayi simadudula sathudula phambili hey jabula
TV. Hayi, sengifikile ngempela ngingenile ngempela konakele. Ngithi mina konke abafuna abantu abakuthola. Kunjani? Ileyo bafowethu sibonge kakhulu baba dokotela 2+2 sikadla senyama safele emazweni. Ngithi bafowethu ngimkhulu namhla, ngimkhulu ngendlela eyisimanga, ngifudumele nje la ngikhona imvula noma ithe yana kodwa ngihleli la yonke into ihleli kahle. Ngithi bafowethu catch us on the next episode ye WTV with Netsoho TV with Dr. 2+2. Phone number nayi lapha sa Dr. +2. Phone number ka Prof nayi lana ekeleni. Uma ufuna into esheshayo, hayi ngiyakhulula mfowethu, ngithi gijima uye ngapha. Into esheshayo engathathi isikhathi, iya ngapha uzoyithola. Izinamba ze-channel yami. Inamba ka Professor ithi 081 809 2820. Yiyo le. Naya baba ikhona lapho. Ngiyenzela ukuthi ngithi okungenzeka ebantwini kuyenzeka nakuwe. Amen.